来看加拿大2日宣布承认巴勒斯坦是一个国家，嘛才做7大工业国内底头一个宣布的。后续澳洲、英国、葡萄牙、比利时也有法国嘛缀咧承认巴勒斯坦建国。不过以色列这边是强调讲，伊讲巴勒斯坦绝对无可能建国。 加拿大总理卡尼2日透过 X 平台大文宣布，加拿大承认巴勒斯坦国，嘛愿意甲巴勒斯坦国甲以色列建立友好关系，共同建立和平未来。正做头一个承认巴勒斯坦国的7大工业国国家，尾啊澳洲甲英国嘛宣布承认。 Australians want the killing to stop. Australians also, of course, don't want conflict to be brought to Australia. And Australians want the people of Palestine and the people of Israel to know a future of greater hope, true security, and real peace. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. So we are clear, this solution is not a reward for Hamas. 英加澳洲3国承认巴勒斯坦国，好亲像是大英国协成员国经过协调了后行动。比利时甲葡萄牙嘛已经做出同款的宣布。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯2日欢迎这一国的承认行动，认为这是走向正义甲永久和平的必要做法。不过以色列是批评承认巴勒斯坦国是咧威胁以色列的生存，绝对不可能实现。 אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים. 美国国务院无愿意签名官员2日讲，美国真侪的盟友承认巴勒斯坦国，这拢是伫作秀。 目前联合国193个会员国，至少已经有145国承认巴勒斯坦。这波承认行动唔若团结，因为以色列对加沙甲约旦河西岸攻击的不满，也会正做重新检视甲以色列关系加施加压力的根据。公司新闻，景元庆编译。